Okay, once again, good afternoon. Apo kada kitay miyembros ti 4th Hong Kong chapter. Nga aditada apo ni apo na kat adu damat. Yan, take more nagtig abaw. Sorry for that. Dati DJ dati amo na nga lugar dati yan tata. Yan, so ano da kakabagyan nyo apo nga DJ Hong Kong itatanga nito. Please tell them apo nga maki-join the DJ 4th Hong Kong chapter DJ Hong Kong. Ayan, nakita nyo ka takatatudan ni no kastuyan na po nga Domingo, may adato yung meeting dan, adato yung birthday for the whole week, isumutan ti in charge iti foods, and of course, ado po iti programa da gito yung kakabsat tayo. What? And, Ederly niya daw, watching from Abu Dhabi, and Elvin Vicente, isang galing nyo talaga, idol ko kayo from Brunei, kunana. And Marcelino Kagiwa says here, ko, ken da kita ubing ko nang ruwan na ken love ko ken da siguro TV nagpukomot ngaminan amin dito Carmen mata Marcelino Kagiwa haan nang kilsilin ata apengita Kagiwa ko nana Kagiwa diyo mo ayan siguro kaya nakablaawan mo na da island well siyempre ken kadagiti amin ng ubing na and Ida Pasua Clinton sans here my last week here in the Philippines angan nga ni malpas ti bakasyon min kunana ni Aida so apeng nga na madi ka nga umay dito ita sirpati na kami and Jim Dominguez kung na to ay papati po mga Surbida family sa Asingan, Pangasinan at sa misis ko kay Josefina Dominguez at anak kong si EJ Dominguez at Ignacio families dyan po sa Lancaster, New City, Cavite at Bilas Alan at Editha Laureta Dumpay at Eliza dyan sa US Washington Puyalop Washington. And ito yung text line na yung bangal daw kini Annabel Mineses nga taga-tagapan ni Tiaga kanana from 308 manong kablaawan ti family Mateo dito Purok 2 Barangay Sinili kablaawan damanang ko Joan Giselle Judy Ann pati jay ka anakak sulpeng nga ni Jorens ito yung nagkablaaw Jerwin Mateo kanta niya man jay Tagay. Okay, pabati naman po kay Ate Helen Eugenio Esteban nasa Saudi na laging nakatutok sa programa ninyo po. Sa pag-uwi natin, magkita-kita naman tayo ate. Mga 6 years na din tayong di nagkikita ko na. And see more ko na naman. Message from Jen Eugenio Esteban. Ituloy mo korda. Ayan, anak. At pabati nga po sa anak ko na si Mike Genuel Gamboa. Miss ko na siya. At sa parents ko na nasa Moncada, Tarlac. Watching from Taiwan is Miss Jen Eugenio Esteban. And Weng Makutay says here, Happy Sunday, Kuya June. Kan ating JM. Pakigirit nga ang tatay ko na si Rogelio Feliciano. 68th birthday niya tata, Kuya. Kan happy anniversary din sa inyo ni Kuya June. Thank you very much sa ating Weng Makutay. And God bless Darren Paul, anak, mag-load ka nga din, video call tayo. I'm watching here in Doha, Qatar. Okay, a message from Wen Makotay. Ayan. Anak na kano po, upload ka ni, o takay na ka nga makikita ni mother mo. Hi po, good PM, musta kayo mga kuya? Binabati ko nga po ang family Aguilar at Corpus. Lalong-lalo na yung BF ko na mahal ko si Heidi Mar Corpus po. Makikanta nga po yung Sipot-Sipot. Thanks po sa pagbasa, it's me. Hayaka Sheska Lopez. Wait ko po yung sipot-sipot mga kuya. I love you mga idol. Yes, and here's another message from Sir Segundo. Kuna na naimbang aldaw Kuya June. Kablaawan man ni bakat ko Cherry Ann. Dagiti putot ko David Ken Isa. Anang nangrunag unay. Ato'y bayaw ko nga agnaganti Sherwin, madam mga agar-aram dito'y karuba. Request ko nga po yung sunata nga Disconfiado. More power to you kung na dito'y gayam tayo nga ni Sir Segundo. Ilimbang ko hindi dinagan ng pudlon isang nga Sir Segundo kung alatan na. And sige sumaro na dito Disconfiado for the minute. When nag-text natin ko when nagdengdengag kami apa nagdamdamakin ni Apong no makaraing batiem no ka atap no umisam tanapig sa iso ng laban kun kunana kano tatay ay kat lucky di aso ken kaapong lawag yes manong aldaw na mo dita ICU na kita napigsa ti pakinakam na di bakit ay kat laban kunana kano igatang mga route mountain bike dito bakit
Ay, agpalaod, agpadaya. Chinese bike, mate. Chinese bike mo na ito. Narigat nga kayangan sa mountain bike. Right. Chinese bike na Mabalit nga iba ba di Chinese bike ka. Okay, nga po. Kadagiti so aman nga nabarta kiti kalman. Dijay budaan dijay pagrangayan. At ito yung sonata para kata kayo. Mayat ata, mayat. Alawan mamarta kakun Doti malam may uminom akun Oray tanal paskun ti uberakun Natarik patukun jay taltalon Alawan mamarta kakun Narwamakun outside di kulambon Oray no bagi mong takukwamon Narwa makamat maturog balkon Ngem uray no bangking pagnakon Jakpay amon ti ayan kong alubong Di ula amon no apay tukul ti tenged ko tada Nangiwat abakat Lipay parita, gay kayak pay, ta makabigbigat pay. Ta gay pangit kakuiti, liday, takas lamang awanen, ser-serbik jay balay. Ta gay lipay parita, gay kayak pay, ta makakansyonak pay. Tani bakit sermon na di aksarday Pero ko na siya matasaka mo sige sala ka nga sala Nakaturpos medagiti anak kon may salang iti parikut kon tay dakalang iwat ni bakit kon tay dagapuwa mamartakak tay din panagsarsar dengag putputag madila mo amin Madilo mo tasdan Maarag lang di kadukab mo Tagay halipay pare Tagay kayak pay ta Makabigbigat pay Tagay pangikat ko itiliday Takas lamang awanin Ser-serbigay balay Alipay parita, gay kayak pay ta, makakansyonak pay. Tagay ipapaskot tumagay, tani bakit sermon na di agsarday. Ayan, please do like and share our videos. Kada kita apo dandanin do gasot nga agbibuya kita kami iti Facebook. Ay nagbaliw iti Facebook ni madi nga makita dagiti previous messages talaga nga. Basta no kano umuli. Na umuli na pukawan. So dito lang apo ti nagpatenggaan iti mabaliming basahin. Cheryl Hart Barts Bello kuna na stress reliever kita kan tayo karuba. Happy anniversary Kuya June. Hello adding amak from once again Cheryl Hart Barts Bello and Darwin Sinobago says here, mga idol kablaaw man da kami dito ay Tayug Pangasinan naman narimaan ti jamming. Pare Rusty, JR, ken Uncle Junjun, pa-request nga natin naglimis. Alak, more power, idol from Darwin, Sinobago. And Lloyd Ablan says here, good afternoon, and
Good afternoon also to Lani, Javier Butak, and Tante and Aliado. Proud of you both. Ang galing niyo from Canada. Canada and from here naman sa Philippines. From the Philippines. Ano ko na nata? Yeah, naimpagang malam yaw, ang pag-great nga po lahat ng trabahador ng Cherish Mart, Maine, at ang pinakamamahal kong si Leia Elardo. Wow. Pagkanta man na po dyan, Scooter. It's me, Nelson, from Randy Agromao, Isabela. That will be coming up. And also, we would like to say good afternoon to Linda Pasion. Says here, happy anniversary sa inyo, Kuya June and Manang Juvi. Hello, ading JM. And watching from California, we have Felicissimo Lagua. And hello, mga idol, watching here from Kuwait is Olga Antonio. And it says here also, Kuya June, pakibati kumanang karyador nga mahilig si Agtigurger. Wow. Or permi pagod da. Wow. And watching Kuya, also, pakitokar man dyan Scooter. Siya kay Dahitoy. Making. Dito San Sebastian, isagot ko kanyada. And here's another message kung ano to Lloyd Ablanzan here, watching from my cell phone. Okay, taamat. Sino? Of course, happy anniversary to both of you, Kuya, from our Nanay Venus Vivi Mindaros. Venus Vivi Mindaros nga congratulations kini Hannah. And for having graduated with honors. With honors. And Olga Antonio pa shout out amin nga samahang pagkakaisa Kuwait chapter SPOK ko na. Hi sweet duo, pagrit nga po ako sa mga kasama namin sa Nasina Levy, Sir Alex Kuyamani, Tatay Buda. Nakikinig sa inyo at yung anak ko pala si Apple at yung pinakamamahal ko na si Noel. Pa-play nga po yung Montañosa. It's me Bernadette ng Balintukatok. Thanks duo. Wait namin. Okay, pag-ulan na kanuta sa akin, pag-ulak kanuta sa akin, kung na ading Dig de la Nusa de la Cruz, nakakot-kuti ka kanong amin. And Amron Domingo Notalgin. Pati sa Amron, kung ano tinagan na yan, Norma. Okay, Norma. Balik-balik, tadan dan rumang amin tinagan na ako. Norma. Domingo Niglaton. Notalgin. Hello mga idol, kamusta kayong dalawa? Kuwait is watching. Okay naman. Kuwait. Manong kablog man itaraling ko ni Siano Bartolomete. Happy anniversary from 766. Hindi naman timbagan, nanyaнаgan na. At yun, hello mga idol FTD. It's nice to hear you on your show again. 3 hours laughter and music. At dagayam kanta nga sabon. At da kumamot siyam po ako na ni Brother John. Memet pay ko magarod ano dapat PH Care. Wow. Kunak no aja kanta ka abalayan kat may panggap jeme sa klase ti saba. Nga puro bukal tinagyanda nga baka nga haan nga mo ni John Mark. Belated happy birthday nga pala kay classmate Los Bimin Prosi Viscora from Emil Castillo DMD. Ayan, he is referring to the saba called, the saging called balayang. Actually, it's na puno bukal. Ayan. Na-misinterpret na lang. Tiyan mo na abalayan, but it's balaya. Ay, tiyan mo na balayang. Balayan. Amam ti abalayan. That the first dapat nga aramidam no agasawa ka. Dapat abalayam ni baga mo tinapintas at least do nga kwarto. Balay ajay. Ay iso mo ala iti kay nasawa. Ibalayan ajay. Ngaro karo ba dati sumarunong request yo dati sunata nga scooter para kini Kuya Amil nga gana tatakat di na ammo di na masarakan no ayan na dayjay ko na masangwanan na. Kat no nya tagtidtad ko na naiso dayjay ti pagagapuanan. Nilandawan malawlawa mo. Duma a motor ti mabalin mo aluganan adda darumo adda tarangad adda batik adda damulag adda nabuntog adda napartak adda ken kan namang pairiyag an to TMX no taramay kumugtarmo nuraw sar pabara empay santo masakayan an anugan dakal abig baik maatangan kan nga kayang kaslawasap at pay kasalang sumalta kang dito'y bagi scooter lang ta nagbasit lalaing ang tiyag kapit idanong katinggat langit
Nekalat nga agsakay tanong maflat ay katbumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay scooter tar uray kala ag tiger uray bating ay anyan anak tagker intan nagpati wer scooter tar uray kala ag tiger uray bating ay anyan anak tagker intan nagpati wer And of course, we'd like to say thank you, Kapsat Kathy Cabal Salvador, for giving us these shirts that we're wearing right now. Thank you so much for your support, unending love to 4-decade duo. Just do it. An-anwen ta TMX nukuk taram may kumugtarwet Norausar pabara empay samtu masakayan An-anwen tay dakal abig baik maatangan kan ngagay kayang kaslamasap ag pay tasalang Sumalta kan dito'y bagik scooter lang ta nagwasit lalaing ang tiyag kapet idanong katinggat langit mapnek kalaking agsakay tanong maflat ay katbumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay scooter tar uray kala ag tiger uray bating ay anyan anag tagker intan agpati wer scooter tar uray kala ag tiger uray bating ay anyan anak tagker intan nagpati wer scooter tar uray kala ag tiger uray bating ay anyan anak tagker intan nagpati wer scooter tar uray kala ag tiger uray bating ay anyan anak tagker intan nagpati wer Okay, and it's 8 minutes before the hour of 1 in the afternoon. Kaya kita doon pa yung pangablaw balong. Ikaman tigundaway na kita. Hay manong papatiman kami dito ibalay ni May, J, Toy Kabsat yo, Gina Torres, ti Burgos Ramon, patokon man manong Jay, Pandiling. Na. Pandiling. Hi po Kuya Jonah Jem, pag-greet po kami dito sa TJ Gas Station. Pa-shoutout sa mga pump attendant na pogi. Naka-duty na sila Biros at Jilin as Dogong. Ayan, sino pa man? Kayat na agdengag ti Ilocano songs. Then po, it's me, Sexy John. Ano man? Haha, feeling lang. Ano naman? Okay. Ngaro, dakaro ba? Ititimitin mo din nga sunata ka na kayo. Kita kalpasan iti da ito'y ingkang basita. Agtemfla iti cafe jeruar talaga nga Ilocano ti Cagayan basta no takasta nga agtemfla o na angkal hunada angkal Ilocano from Cagayan angam no Ilocano at DJ Ilocos ago talaga nga ada ayog na di kadi sa bali la DJ nauunog iti English iti Ilocano at DJ Ilocos langarod itit minapo iti maudi nga sunata para iti first set kaya tagsubli kami lang kalpasan ti sa magmamano nga palagip inton damdama and keep on liking and sharing our videos. Pay asawak dalagaya naka ngem awan pay nasarakak ay napili ak ngamin idiyag kabanwarat nasiksimit ngamin di inak sinarsarak napausa nako nga ada baby na nakaaramid nako iti
matukol tay arado ko. Kung ano to'y kapsat kablawan yung manjay, nataraki nga tatay mi, nga ni Jaime Mapalo, akalayo nagdagdangag kada kayo, pagay ayat na launay, agdangag kanyayo, pangiliw-liwana, dito yung Regina, Canada. Agyaman nagkapsat from Mary Rose, atidugin na Mapalo, I guess. Yeah, Mapalo Delizo. Ayan, thank you so much, ading Mary Rose, and itultuloy yun na tayo, agdangag kada kami. Sa paminsan, di pa'y tumarao, day-day manunan. Ngem aniya paitan, ti mama ay na, nalakayanak meten nga nagasawa. Ken agsapa uray nugo batpay matukol tay arado ko. And with that, we'd like to greet our Ninong Delmar El Bartolome of Ascaris Ramon Isabela a blessed and happy birthday. Ninong Delmar from the Fortic Duo, from my family, from Juvie, and nakadagdag anak ko. Ayan, happy birthday ka. Pero tagsubli kami ka Aruba, kalapasan tis na magmamanong palagi. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionet Alternative Clinic. Ako ay Nagsubli kami. Ayan.